Jadi gawe majalah horas dewang panasuk nami. Abu kita masuk kunan amang suk nami. Nunga amang. Gawe majalah horas dewang panasuk nami. Bisa di pasar tamu pikan nahot. Do napuratir do situ suara. Dia mabobo naul na leket. Digama to kang panasuk nami. Sidok beuti habis parbesikmu. Gawe majalah horas amang parmesi nami. Didos nitahin nami tutu. Diak ka namar dongat tubuh di boru bere di napatupahon pesta bonataw kami makalason pasu-pasu ng pinasahan di debata tuhami alani imadalan nami di son di namar pung hami tutu dinalahom pestahon pesta bonataw nami on ima kata namang ima nanidok na gawe majalah horas dewang panasuk nami. Buah-buah si gawe-gawe soros-soros dabe gimana marhite pesta bonataw parna bere-bere sekota Jambi atau asa kami juga dan puji-pujian tomat di bata ala di bata ada mulangan di bata ujungna selalu nami sahur na tutua pirman na pok kibal-bal pas sama otak pirma to dimun nang lulu-lulu mang kapangomongan matutu balitak mandapagawi tu modal sitaruan arimu matong gawi malolah muarsi paluluan matutu saat disul masa berteat liring may tabagulu horas jala gawian atau hot meta di parjok-jok ta asal kami juga udah puji-puji teman debata so berarti kami saya parmisi masa namang suk nami